Ble Pibaro Shakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat bakong san menta ke Singing Shillong. Rymphang jalan ke sorkar MDA Rymphang ya ke KHADC bat JHADC. Thung mau sakiu Menteri Rangba Ahmadan Football Wiangdo. Dawa ke KSU ya ke MEECL ban penlong personal interview Ploylan. Bat persya kinong song snong ban penkendria ya kinong demadan sya Veronica Lee. Bat mintangin pa syaki Khubor bakham benya. Kekenhuan Menteri Kabinet ke Sorkar Jylla ha ke Artarik Rymphang Arjar Arpusau kalau menjur ban penjalan ya ke election jong ke Khas Hills Autonomous District Council bat Janta Hills Autonomous District Council sahnriu benai. Habakren shkila pathai Khubor usembut Menteri Rangba ubak Preston Tensong ulai thu bakajingra jong ke Sorkar Jylla ban penjalan ban jet ikinong mikmat syakini ki Artali ki District Council kade hadin bikini ki Artali ki District Council ke KHADC bat ke JHADC kila kerpat ke Sorkar ban penjalan sahnriu benai ke election namar bakadang yat ke delimitation committee. Shushu ubak Preston uloong bayi kini kera jong ke sorkar ban penjalan ke election jong ke KHADC bat JHADC en sepak syaulat ke Jylla ban yok ke jing menjur jong u. That is the agenda number 1. Then the agenda number 2 came in from the Department of DCA, District Council Affairs Department, where the proposal was for the extension of the terms of both Khasi and Janta Hills District Council. So I wanted to explain here. I think if you could recollect, last year, towards the end of 2023, the Honorable Governor has granted both the District Council for constitution of the delimitation committee, and this delimitation committee is on the job as per the prescribed guidelines done. And recently, both the District Council, again they have sent the proposal to the state government for extension of delimitation committee, and that extension was also sought by both the delimitation committee through the executive committee of both Khasi and Janta District Council, and ultimately the government and the Department of District Council Affairs has examined all these details, and ultimately the cabinet this evening has approved the proposal for extension of the present terms of both Khasi and Janta District Council for another 6 months. And this term for another 6 months, meaning because the term of both these two district councils will be expired in the month of March, 5th March 2024. From that date itself, 6 months is approved for extension, and now the state government will send this recommendation to the Honorable Governor for approval and for according the necessary order on this. So this is the agenda number 2. And then again, Menteri Rangba ke Jylla Konrad ke Sangma ulathung yo mau saki hamadan football riangdo ban pentikena ban wanra ek jingkala hakini kamadan da ka basyang no de ki plang plastik kumbalong lem ki madan football hakiwe pat kinong ba ka perthai hakini ke sngi thung mau ladon lang Menteri ki kam sports ba shakliar wajri u MLA ka Mountain Road uba Methodius Takhar badu Deputy Commissioner uba Garrett Dykes. Kesorkar kelamang shipau klur tingka ban siang plang plastik hamadan football riang do. Ia kini kekam in pendep apo kat prabenai kat kum kejingmang por jong kesorkar.
Ha kajing kren Menteri Rangba ulapan pau kajing kemen bat jing sngau serong ya kajing job jeng ki Samla Meghalaya under 18 kibala pendem ya ka Punjab ha ka lempung Khelo India Youth Games kabala long ha Chennai Tamil Nadu. Ula ongru baka sorkar kala say ya Khubor kasor pan kintiu ki Peit ba ha barok ki liang naduk kinong bela haduk kinong rep. Menteri Rangba ula ongru baka sorkar kala pli kilat kilinti ban kintiu ki Samla amtang ha ka sports Henry ha karwai ka siaw ka shat ka kemen bat ha ka puli puthi. Ya kebainwan banyak kendo banyak keren ni kijing jong pi kinong song snong jong kan ka than mo sunrut hi borok kowe kijing ya kendo kijing nakapor sa kapor yang UCM banyak keren ya kijing don kam jong ki khon Samla jong kan ka dong ka than ka jong pi ngangit scam pi yo yu emily badan sisa ya kemensim ban sakri ki padba lingba kijing tri sitam kijing kani ka sngi ngilala pengin bo yu ni mo nong rim hang ne pos nong reng do ngai kubleru ya emily baraming nang tinapo ramrai by don kalong matngi kani kapor baro ki officers na po ka sports department iba paya ko assistant director DSO tong si by don kalong ni kapor DC ki SP ka police department but khamtam ngai kublei ya kan ke sports club kabala penbet penbiang ya kan ke sngi bagan long ke sngi ke ba ipo ipeng bakan long ru ke sngi ke ba long ke jingjom na kamta ke ni ke snong riang do hi bro ko we jong dong jong than ngai bagan ke sngi ke bakrau ya ke dong ya ke than bro ko we bat ke sngi ke bangila ap kami nanti mentala de ki po nam nadu bangi yo ya kani kecela bat menta kasni ke bangi angnun bangin nui bangin penkaladur ya kani kamadan ke bangi laju ya keren nakapor sekapor ki function ki paper bangi kwa banyu ya kecing kaladur jong kani kamadan menta kasni kalau urlang bat nangit kani kadai kecing kerku ya para kinong song sinong jong motion road constituency hi para kawai bat omtang jong motion road constituency andai jong ko west kasi hill si barok ko wai bat kani ka jia bat kani ku urlang Kajing slam jong ketanat MEECL ban penlong ya ke personal interview ya ki arpasangut ki Samla tepkam hapok ketanat wat hadin bigila dep ya ke written test ke ba naduk ke snem arjar khat kendai nakaliang jong khasi students union hapok kajing alam jong Samla Ruben Najir assistant general secretary ha ka artarik Rymphang kelai kendo yo minister jong ketanat power UET model bandawa ban penkloy ya ke personal interview nakaliang menteri ula kular ban khot no ya ke jingelang jong Khubor bepenyat ya ke MEECL bat ban pendep no ya ke ni ke kam kloilan kat bala ti mendasi ka jing kendu ini buat Prime Minister kalong halor ka employment kata kadi abadi paka MECL kumba pilih hik ya hal khabi trik kulan kot muslim nila pak dorkas sopo German managing director jok MECL halor kawi ka post ka bata di jong assistant engineer bala pelat ni muslim arja khandai thì cái này cái post là conduct examination cái keteng juga candidates some candidates kalami but tidak pensakut lah ke person interview nadu arja khandai hadu minta kimshim lah kandang ke person interview thì halwa kan ini penting lah kendo you director juga MECL ka juba ko jungu kolong ba balik kimla untung mungkin kadang person interview kolong ba kimshim dan thì halor kan ini wata dia kaju jing ujor siapa upau minister bagi yang buat ka jing dawa ka jungi kolong ba kum kan ini kam haba kila don ka sanction kila pala ja ka sanction nadu ustam arja khandai bali pat ba pula ban thep ka kum bagi kini kor ba ka kam ka jam ka di kawai bagi kwa ba long transfer buat kani ka jing slam nadu na south nam kanti minta buat ka jing bamla bantung kam kapini bakadon ke ikishin buat ni mla buncungit ba kam simdan ka pisah ni la peni sha ni apni show Prime Minister ba kidon ka tu kani kumang i hapo ka order general report
kaba ke NECL kala perlu put ya kapisal jong haki ke kabu haki ke kam kiba kala la ban penduna kum kawe ka so bhagya ski kaba 6% pokror tam kala shu pundut ke kaba la ban penduna kidan sikini kibi ki DDU jongka ude kini ki skim kaba kadang ke kaba ka NECL kala shukun palat banyak ke bakal dan kam but kini borong nak tho khasiti jungi ila ni ba ni ong ba kadang ni dawa bagi dan kam yang nak inquiry but nak kalian apa upah minister ong bahwa ke inquiry kala don kila initiate but hadu menta ka proceeding kadang don apa hukun but ni kum kasengin kwa ba kini ki jingja kum ki jingbam sab kenang yai ulang hapo MCL nama ba kum mengi ki audit journal report menta dipini ba di kurur ku bisa tisu long beno pat kum kini bisa pat pila penun kam kali ta ka jingle ni juga bisa jumpa ba kum kini bisa pila penun kam ka tungkam tungcam nama ba ka kum mengi minta ka MCL ki duna ha ki prominent terus Khubor ki nong tereh turu kimio ko turu ko jungi ki asli ki engineers ki midal shutum be contractual post te man muslim ki na ki ki pas ki institute ki repair ki wa ki kam kacam hindai kim shimyo namar ba ni himla kum ka corporation kum ka state la ban generate ka kam ki te ka jing tu ini ko minister kalong ba ude ban khot ki recruitment ki di ban stang nalu arja khanda hari minta la southland kinti kim kamshunda ko recruitment permanent kisdan poteng contractual post jadi banyak cekman but kini ki bangila tho kasi ba corruption ki bodoh po MCL kini ban kod but ya dalap ya nu ki officials ki ba don kiti ya kan ni bamsa bade ban pinstom ki kat kum Khuborjylla Kinong Shong Shnong ki basyang basa hajan kesurok Lady Veronica Lankra kilapen pawi kajing persya kajing temu ka kong Amprin Lingdo ke MLA bat kador bar Shnong Lankra ban penkendria ye kinong Shong de Madan harut surok ba Lankra sya surok Lady Veronica Habagrench kila pathai Khubor ha ka artarik Rymphang arhajar arpusaw ha Shillong Press Club Kawai ni kinong Shong Shnong ka kong Mona Lisa Wankar kaloong bekeni kejaka bertemu ban ai kinong Shong Madan kalong kebakap nya namar badon ki school ki bakentup ya ke Bethany Society Mary Rice Center Joyti School bat don ru ke hospital Sumar Khamat ke Bansara IK Shushu kaloong bekeni kejaka ke di kesurok ke bagi kena borbor ki pendan kam ban let ban wan syakeleng ki school ki badon hakithan lain kra Nalor kata ini di surau ibala lepha, baiba kemha, tampan yat nentaru kalau kebala kem lupa. Henry, hari ini surau dan ruki school pun ke Bethany Society, kabadai ke school nak kebenta ki kena badan jinduna ke requirement, ke Mary Rice kabadai ke school nak kebenta ki kena badan jinduna ke bor berkat, ke dan ruk ke Jaka Sumar khamat lani ke eye care hospital, ke baka kertai ke Bansara eye care center. Halor kata ki omru ban kham ki kali ban ya imba kan ka surok ban sabot lagi porian hendra ye kali tingim smog dan nongrim haba pun ki nong sha sumar khamat ban ki priu di badan jintuna kamet ki don kamru ban sha le bu ban sha man sha na kini ki jaga sumar kumno ki mot ban penya di ki nong bang shido ka parking bagi temu ban bu ya ki yo ki biarai da kono ka nongrim ngimla kan suthu Shushu ni kum kinong Shong Shnong ladan nan kanu ke jingja basumusi kumno ken kinya di ambulance bagi kali building namar kanti ke balak kem lupa halor kata kin bu saya kata kayo haka jaka ke bagi kanti yan brio lani ke footpath na ipat kin mangi ki brio nya yan kalau ke basumusi palat bai menteri badan burong ibadai petru ikatan health and family welfare Iklan tu perkhidmatan yang ini kinong Shong Shnong bagi stakeholders bersakta dekat negara baik syukur bena hak dak mentenkendia no yaki street vendors syakani kaki nila thok shiti wood sin cheki long cheki officer bahaya ke sarkar yaki minister bahaya but unjuk tu DC badan burong Henry hadu menta nyempat doa jawab ru dia mensim ini kum
kinong shong but kalapin mo si ini hadu kata mangimbat si syo mangim shipra dengan negarai banle dengan press release babaro ki priority bakin yu ya kajing maksud niyo joki nom ni khamat jumi bakim sud niyo ya kajing jumi ki basha kha dengan negarai questions bangin suggest kung ni mentate long gila si kampo siya ini mo actually kuat kan kendu yang kesorkan hi kuat kan kendu hi kong akhir ya gitu ki badal lang mo hata tu kami bagi decide mo mano badal tu lang basno pelun ki yang bayaran na tingi kuat kan kendu lang hi ki bangiru ila ban I suggestions did ngiru dan hi suggestions malaran asmo kadabar kuat ni sebenarnya benar hadu gelap kuat kuat dalam apa yang berbuat dalam one hagi social media platform, the one hagi YouTube, the one hagi news channels, ni benar kumtah. Kawai katrok kabakit renga daw yong kabawan negithan Jynte Hills banhiar syabernihat kalarat ia kawai kedukan di kuai di secret kabadon harut surok pa hasnong rengksai Riboy district. Kini kelajah ha ke step perngap arterik Rymphang. Kitolong Khubor kia thu bu nongnya jong ketiga trok ula syok asam tiap bah kat ba udangnya ika trok bat umla syuk ban kerdai laki kemat bat umla syuk ban tek lakam ya kali ke baunya bat kelale irat bet ya kata kedukan layat huru bu utrai dukan ubadang yo tiak lengai hapok ketiga dukan uklem yo ngau ya geni kejing syak tenra kedukan jong u deitat enda ula kitia ula kendit ben riu threat ya ke balaja donbosco ba shim min sao na kani ke jingja Ini dah langsung macam sorok roteng. Kawai ni kikam baka Eastern West Khasi Hills District kaya snok tilang haki program International Water Conclave 2024 ka Office Deputy Commissioner jangkani ke district haka artarik Rymphang kala pelong ya ka water cleaning drive lani ka jingpen khot ya ki wa harangkat ka jingtam ya ki nyut kinyer ki plastik bat ki jabok jaban ba ki briu ki bret hasilenter nado jingking maulen pendeng yong mairang kajing temu jong kani kajing mi pat ba ban pen khot ye kiwa kalong ban hikai ye ki briu ba kiwa ki do kilong shibenta bat kajing jong briu bat kawan ra ru ye kajing kwat jing khia haying asem bat ha kalong ren yeng shimet nalor kata haba ki khot ki saudong saukun jong ka shnong ka thau ka pen pengat ye ki jabing naduk ki khulung haduk ki temen ki kro Hakini ke program penkhut wa lemi rinti ki pai ba kinong penyat chnong kinong tri sorkar bat ki samla samhoi na keleng ki dong jong kanong ba mairang Nampak itu di sebuah jawapan jiwa rojisa jika dan kamu ini dan tidak lupa mau pergi di samping betul ni dan tu sudah pun sawak bukan ku juga semua dia kejibat jelia pak sukai pak yang apa ini bola gini mesti kadang kamu biang yang mentah dan dan kamu pada semua ini membuat ini wangi semua ini pada berat pasti berat jebok mau benda buat pak ini lalat nak cepat ni smart sendiri ini berat jebok macam kok kemudian belum kita kan bergabung di jemput tempat ini kita bagi berapa ya smart food ini gawat food senang betul food ini si food ke apa ni kan berapa ini yang kita kalau kita dia ini dengan banyak food dan food jadi pun juga apa belum kuat dia kalau ini berapa food ya kalau betul kan kita banyak mana kita makan kuat dan kita berbuka tetap. Saya saksikan kita ini berapa kali orang ini pun dia kami ini program ini pun bawa kami itu buat ini terus sebab mungkin bawa sebab
dong pakai negara juga long suka pakai kali kok di tok. Oh dia mana? Apa start? Ni lah bolang ni aku. Oh, kita pode ter. Kinongelam keseng Ribhoy Youth Welfare Organization, hak jengelam jong ba Elvis Christian, Vice President hak Arthur Rymphang, kilalit banya saat akamat Menteri ke NEHU, UIT Mondal, ban siu ke bailut kesan ya jengklat no jong Samla, Kershan Bor Mukti, unong apahara hajing king yam na kejingbat bat jingkenta keding elektrik hagini ki kendiat sengi balala. Usamla Kershan Bor Mukti udai tang mau uba Kershani ke ying kesem kilaong. Da kajing klat jong New Samla ka ying kesem jong u kalangat ha kajing jenjar bat kajing kuslai ka bakra. Lakmi lenti bagi bor berpeniat ya kini ketenat kin Kershan ya ka ying kesem jong New Samla. Kinongelam jong ka RYWO kila kentui ki bor jong ka MECL ban kers kembha saudong jong ki transformer kenang bagi pat ba kin light na kajing ma kajing mensau kabayat na jan jong ki. You want your receipt also? Yeah, receipt. There is a video on channel, no? Yes. To get full-fledged charge. Tersi kejenguan juga untuk ya Minister in charge juga CNRD block juga power don di atdi mat bagi wan nekren koi galong ada jing klatno jong wei samla na po dong batai boy jongi lead kersen bor bukti pada kata ke diklat jong kana ka jing sabat light tinyawan mengundu ya Cabinet Minister ba 18 mondal ya ban kerpat ni ban dawa ya ka composition jingarap lem na government ladi ini ni bentaru ma kum kena samla ulang train na kayeng o dito mo uhi ba kersan ka ni kayeng te pada kalian minister ola ai ka assurance ba unpek ya ka takam ba nang banang niat ni tunjuk jmentoy yang dia kena samla do ya jingem pada kalian jungi ka seng la dawaru ba di bandar biang no ya ki cike ne ki fencing wall yang man ki transformer ki badan ni ka dong ka than jungi kenang ba ni ka jing ja kum ni ka jing sabat lai kenam ja shu kha gini ha district jungi ni ha ka Jylla hi berkowe bas koi ka pen ba yon kendu mentas ni kalong sa ka jing dawa jungi ba kumthung video thmai no ne full fledged video nama tak sting block nama baru sekata ni live na ia video ba shutung ulong tang bersudan tak kerteng umpat la ban authorize wat ya ka pensiu ya ka pisa ne ya ka no jindot kam jung Peit ba tena kaliang jung minister hi mentahi la assurance ka taru bon la de forward ka taru de le ban mentahi long ba un satung no ne sa scam no ya NEHU video ba mentahi full fledged video jung ka sting block jung Wat hadin beladap play Peit ba palat chis nempura kasin RD block lum shnong haduk menta kini ko office kadang khang tala dam bat kala jakari tingen jongki masi ki blang nakaliang kinongelam keseng Hill State People Democratic Party HSPDP Jylla Hills klay kendo yu menteri ketenat sin RD block UIT Mondal bandawa ling bajong u ban penteri kamno ya kini ke block office kenang ban suk ki Peit ba Habakrench kila pathai Khubor na kaliang jong ba wanchwa nong tru uloong kumba kalong menta ya kini ka blok lepli naduk kesantrik no pra arajar arpuar henrekat haduk menta kampat rekam setia uloong begini ka blok kapit san pun riu teligi shnong namar ke jingbam terekam jong kini ka office kalawan ra shibun ki jingkul mar jingbut ya ki Peit ba jong ki shnong namar kim tip show kini ka blok office ka bapet bakmi ik jingdon kam jong ki Lachis nem tam lak dang khang talasa ikan dikasin adi block office lum shnong ulaong. Mana kau? Anda itu ya minister barang jongi, eti mandal, iba pe ya kasihan ardi, iba pe kasihan ardi. Te ngalapan kan mau i, ba ngila kasihan ardi block lum shnong ngila pilih kasantrik di sumber acak kau Te kebasnya usik minta kalong ba. Ngilayo ayag dengan blok lachis nempura. Handrai hadu mentah apa kata ke blok kadang kang tala. Kumapi yo iya kena ki
si baladep ba ila ayaki kot Khubor ti ngada karpat bat ngada banjur ya minister dan burom bain siom ha ban Peit ya kane namar ba ha kane ka blok ngidon san phum riu tu likishnong bat ka ba siom si shushu ba menta kinong shong shnong jong ka te ka thain ki ba ha ba ka te ka blok kim nang shu ban lek bagi lakini kandu ya ka sinar di blok bapung ne kin lek don kam cha ka sinar di blok cleariat ne ta kumta menne ngala karpat jur ya minister bran buram bin sio bah ban Peit bat ban pleno ya kene ka sinar di blok unsnong ka jongi ban kamut ban play kamut ban function no ya kene khnang ba ite gi no song snong jong ka te kinong song snong jong ka te ka thain shin chate ram kin su ba play kham tam namar pilatip ba ka sinar di blok ngila hap haka international border te bobon kishnong gi kiwan na kishnong ki bajngai te kumta saka lek kawan kalong ke bajngai te ngada karpat i ba bin wan ban Peit dan man sakiro da lagi khmat lajong ha jing de perkne blok kachongi tatang kita hinga karan menne li kana do santarik u Disember arpeu ar Kumbak ada lagi senang piang. dan sanpen rute likishnong Kadai bapung pun deh. Kadeka lom shnong sianar di blok. Kemudian kani ke blok kalau ke confuse pan. Ngani tu kendian epitok. Ba menshua ngila iyo kani ke blok daga bapung. Ha kapor jong doktor belong minister jong doktor mukul sangma. Ta kani ke blok kila ngila iyo ka hadin kata pada kani ke blok kala let pai biang sya sianar di blok bapung. Hadin kata anda wan pada kani ke MDU2 belum cuma start dari kengkal sama jungi kalau wan pai biang sya lum shnong Menteri Rangba Konrad Kisangma haka artarik Rymphang ule Perda ya kelumpung Super Division Football Tournament jangka Mountain Road Sports Association MSA Hamadan Riangdo. Barok syikata ke MSA ke penyat ya kejingli akai tang jangka First Division. Mentau snem kalayok ban sedang ya kelumpung Super Division. Kidon pratim ban ya kini ikanam lado. Kejingnya kun kala sedang haka artarik bat kalalong hapeding karyang do persya ikanong daju. Karyang do kala penjem knap ikanong daju da arko lanot. Chim mong son. Hát do hát. Hát son. Awan Syam lawan. Mana Syam? Keseng Samla nong temai kat sau kat San Mer bernihat Ripoi District haka artarik Rymphang kalas dang ya katayo lekmen pan rakhe ya Jubilee rupa lani ke Silver Jubilee. Lasdang ya keseng Samla hakini ke Shnong house nem kat kendai spak kendai. Minta keseng Samla nong temai kat sau kat San Mer kala kenjo Jakarta ka ba arpusan snem. Hakini kesengi sedang kinong ilam jong keseng Samla kila penkup burom ya kinong ilam berim bat ikinong ilam ke belaklat no nakani ke perthai. Kila penkup burom ya Samla kenthai bat chendrang kibla mi syakmat ban IT met bat mensim syaka kam shnong ha ka bayadai bat ki kam yap kam im. Ya kini ke Jubilee rupa bat kata ya ulek kemen jong kini ke seng Samla shnong lawan ban play perda de ke kong amprin lingdo ke menteri ketenat ke kuat ke kia kum ke kongsan bat uba sostenes sotun UMLA ke jirang kum sembut kongsan. Kirang ba ke belaidon hakini kesengi kilong uba Victor Rani MDC ke jirang uba Allen Suting rang ba shnong ke nong temai kat sau kat San Mer Samla Artisan Kongstit President Seng Samla nong temai kat sau kat San Mer
ki rekhot jong ka seng Samla Shillong, ki khon Samla, ki longkmi, ki longkpa, bat ki Peit pa belin. Akmat jom ki kam ki jam baro ki bangile. Ngau tenat ru banyu i. Bagi babun kita ki members jong ka seng Samla na do 1999. Ki balawan ha kani karansan ban ai lem ka kti ka diang ka kti ka mon ka jingkershan ya kani ka body jong ka bamenta ban rakhe ya kani ka jubilee rupa hakani ka nok pai sngi ngau tanat chibon bai ba Winston Lingdo idon rengkat lang bat phi kum uta u president baning kong do jong kani ka seng Samla ha kani ka Shillong ka jong phi kinong yalam Shillong ki badan lot ha kani ka rensan ha ka jeng yalam jong iba elen suting siajar ngo pamapi kinong syarai Shillong kinong pahara ya kabit kabyang jong ka imlang ka salang piyay don ringkat bat kini ki khun Samla haki program ki baper ki penyat ha ka jeng im ka jong ki na ka benta ka jeng bha ka jeng nyat jong ka imlang salang na kaliang ka jong nga ai kublay ya kum mapi ki rang ba Shillong ki rang ba dong ki baju senran ya kini ki khun Samla kam tam lele hakum kani kapor jong ka jing hiran jong ka jing tiplang ka jing hiran jong ka jing len lade ka jing hiran jong ka ba im tang mangway bat ka ba klem don ka jing ya betin ketilang bat igi para Samla ne ya ki Shillong ki khaw ha ka jing im ka jong igi manlat sngi ngi ki ba shong asor ngi yu i bakini baro ki jing hiran kini ki daw ba jong ka jing la jong ka jing tenjo jong ka jing penshoy jong ka juk jong ka menta lesi ka juk menor kanum la ru ban mudur ya ka jing ya ka jing tenjo ya ka jing penjot jong kini ki jing penshoy ki bengi i saudong jongi nakaliang ka jonga lada kani ka dong ka Shillong lembak ki seng Samla pidon kam ka jing rap ka bakam kraw ban support bat ban bay nakabantaban pengkiw yaki kon Samla jungi haki lenti ki baper la kadai haka rehabilitation ban yalam biang yaki kon ki balangop haki jing pendi buat ki babunjat so bah kendo yang angan don lang bat pi la dadai ru hakano ka coaching program lani ka program ban penep ya ka jing mut ka jing perkhat ka jing tip ka jing nang jong ki khon Samla jongi bakin la bakin yeng halor ki jong ki kijat bat bakin umlong ki khon Samla ki basu timbet tang ya ka sarkar la jong ngasngau baki khon ki jongi ban ha ka juk jong phi wat ngampat he than karata hakmat jong phi ngatarai pidang khambon mo phi kilat kilenti ka kamay ka kaji pi khambon mo phi kita ki jingerap ki baper ki balaman pengkeu ya pi pen em ya pi hakapor ka bagidang ya kena mangidang ya he ya san ngidang ya puli puthi ki don betang kitu tek kilenti ya ibisa khongkiam Bat dak itu ki Khubor ngilapoi syakapukut tak hadu pengindai syambiang kublai shipon.